Hello, jotono YouTube channel lo cha tre phai ka mai pio. Ake tini ne cha in blog le. Ai no update ke pinai. Barbui update ke tungu. Abdi ke tini pun ang update tini ke Sunday se. Rest mo sumui be tini blog ke mayo re ke blog ke man sumui pun ang maya. Main ke kam by kam ke so ke tang lai ma tumun tio. Blog ke no pun sumui kroi ke tini lo cha ang nang by. Aini Nouh update ke no pandawo cha blog ko phai pim se. Ke now phải đi này lên nói chung anh nấu làm sao vậy phía ke ông giờ rồi Isor yang mumbai wall le pai mdi no ha mai sing ke mà bây phút đối anh wall pai thay ke anh nim pai ông pai sa anh nó group pai bây wall ro ang pai ha abo no ke bilang se ke ang sekarang pun update kêu kita open update ke ha tau ke wall kha pai mun ni pore ole beking pitong now joto biskau mu ni ye ai no ni update yo kin panse ke bang balu yan raw bono nim sa dam ha kem sa sole khorso pi details now bang balu ya khanai ken dangju ma so 1.5 lakhs bek chini resettlement no ta man pandao ke area o awo 1.5 lakh be bakai ka pi ya sa sole ha pi ha ke 1.5 lek bai tang pi mai abu details la ang thak to pu no no san har nai skang pu no sa abu details la ang lo nang thak pu no san har nai ke to san area ai no ko bi thanai phai di chung nai le ne na san jora lang pai phi ha briza ke la kha pi te biza ma design ling pi biza system ling pi ke kha pai skang ko kha ya question skang lek bang ma no ang sa thang tiro maza ma be ke design kita istitai pak, boleh bisa kita kapi deh, abu not all, jadi tanya nilai na. Ai Nouh tamon blog level suno kitin ha now nai tho min ke like subscribe ro ke kru di wan su ye ai YouTube channel ko stay as kom ba ye abu di ki discount re continue ke nai bar bu ang update ke tong bo bar pai ke tre juda now Nouh thong pinai abu di ki to on jora le bo suno pai ritin ha jotono khak cha